Ovo je poslednja investicija za ovu godinu veća koju ćemo realizovati i na kraju krajeva treba da stavimo tačku na investicije. 27. decembar je. Hvala Bogu da nam je vreme dozvolilo da završimo investicije. Berilovački put je veoma značajna putanja, odnosno veoma značajni pravac koji povezuje dva naselja i mnogo stanovnika ovde živi. Da podsjetim da smo ovde pre toga promenili vodovodnu mrežu, da je sada potpuno nova i sa svim priključcima, da je ova investicija u putnu infrastrukturu vredna 15 miliona dinara i sigurno još 2-3, ne znam tačan podatak, u vodovod. I molim jednostavno stanovnike za razumevanje jer će ostati trotoari neasfaltirani, ali ćemo prvim lepim danima u proleće nastaviti radove na asfaltiranju ove ulice. Mislim da su ljudi zadovoljni, mislim da je ulica dobrog kvaliteta i jednostavno na ovaj način najavljujemo i velike investicije u 2020. godini. Zimska sezona je bila više nego uspešna, dakle od prvih dana u proleće 2019. do poslednjeg dana 2019. godine se radilo. Sve zacrtane investicije su ostvarene i bit će još puno posle i nadalje. Vrednost je, čuli smo, 15 miliona dinara što se tiče same ulice. Danas prisustujemo završenom asfaltiranju kolovoza, 700 metara dužina se kolovoza radi. Ovo je ostalo, kao što je gradonačelnik rekao, da se uredi i trotore, to ćemo uraditi naravno na početkom naredne godine. Izvođač je firma Trace, prethodno je zamenjena vodovodna mreža, to smo čuli, juče je rađen nulti sloj asfalta, danas ovaj završni, podignute su šahte na projektovnom kotu i kažem, očekujemo da u toku današnjih dana asfalterski radovi budu završeni. Kada je reč o, da kažemo, cijeloj godini, čuli ste i ja, naravno, delim to mišljenje da je ova investiciona godina zaista najpre ambiciozno planirana, dobro planirana u smislu projekata koji su rađeni na vreme, u smislu raspisivanja javnih nabavki i na kraju i sama realizacija i zaista sva zahvalnost i čestitke izvođačima radova koji su ove godine izvodili radove. Ukupno, kada sada sumiramo sve, negde oko 36 investicije ukupno završeno, negde oko 3 miliona evra iz budžeta grada izdvojeno, to smo govorili već više puta. Oko 10 km kolovoza je novog uređeno, negde oko 8 km trotoara i zaista ova godina je po svemu sudeći bila veoma uspešna i eto, čuli smo najave i očekujemo da se tako nastavi narednih godina.